kandi kubahumuriza, kubakomeza abana, mudamu wasizwe, abavandimwe, inshuti, n'abantu bose mukomere, kuko hariho abantu baza bava mu isuka buri cuvuga kandi kiriho, hakaba n'abandi byoroheje, umusaza w'imyaka 110 yatashe nyine aba yaranatinze, urumva nta kibazo kiba kiriho, gusa biwe nyine baza baremererwa, ariko hari n'abandi baza bashimira Imana ko batabarutse. Ariko nka bene aba biza bigora nyine bikaremera. Hari n'igihe umuntu atazayumva. Ubu ko turavuga hariho abantu bataraja ku murongo. Nigeze kubura mushiki wanje umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu abariho mpembuka, umunsi wa gatatu ndahembuka mba muzima. Bavuze ijambo ry'abangabo bari kubajira Imausi ngo bahabagenda bavuga ibya Yesu. Noneho numva ko baravuga ibya mushiki wanje, mbona kwibuka amakuru bari kuvuga kuri Yesu. Baravuga ngo ese uri umushitsi. Ni nk'umuntu wavuga batese Ndagiro ya ukamubaza utese uri umushitsi, aya makuru ntuyaze nuko. Ariko kandi ijambo ry'Imana rirakomeye. Umunsi nagize indirimbo nyinshi zanje mu mutima, kandi ngashimira Imana nabonye abantu b'abahanga kuririmba baraza kumfasha. Ariko tubanze dusome ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 14 n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hariho umuntu wari kudufasha gusoma, abaye hari ibyadufasha. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 14 n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. 14 murongo wa mbere n'uwa kabiri. Dusome mu izina rya Yesu. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Iyaba adahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Haleluya. Nimugoroba twavuganye ko gupfa birimo inyungu, kandi ikintu kirimo inyungu umuntu wese kuri isi, nta muntu udashaka inyungu. Ariko uyu mugoroba reka tuvugane isano ryacu n'ijuru. Kubera iki dukunda kuvuga mu ijuru? Isano ryacu n'ijuru ni iki? Iyo bavuga ko abantu bafitanye amasano, ngira ngo ndi muto cyane, ababyeyi bari hano baza amasano, uburyo abantu iyo bavuga ngo baravukana, uyu n'uyu atuye dufitanye amasano. Iyo bavuze ngo mufitanye amasano, burya hariho amaraso, ni mu maraso cyane. Biba biri ibintu, aba ari ibintu byo mu maraso. Kandi kwirengagiza umuntu mufitanye isano, waba urwaye kabisa. Sinzi igihe kimwe nigeze kumva bavuga ngo imbwa ngo izimenya, nk'ubu ngatobera imbwa ngo izimenya abankomokaho. Ngo izimenya ayo makuru. Nigeze kubibona aho mbivugiye, nigeze kubibona mu Cyakira igihe kimwe duhunze, imbwa isiga iza ku mwana w'uwo mugabo mukobwa, yatorose iraza ijiwe. Niho numviye ayo makuru baravuga ngo imbwa ngo izimenye isano. Ariko imbwa ni igitangaza. Byoba bibabaje imbwa kumenya amasano y'uwo bavukana, nditumenya isano dufitanye n'ijuru. Kubera iyo mpamvu hariho urukuruzi, hariho impamvu dukunda ijuru. Kubona umugabo ubayeho ataratekereza ijuru ngo ariko araja mu ijuru birakugoye. Buriya hariyo abantu bataza batekereza mu ijuru, baza babitekereza iyo umuntu apfuye. Ubuzima bwiwe ni proje, amaproje mu mutwe, simvuze ngo tuyareke, ariko ugasanga umuntu ubuzima ni proje ngaho atazapfa, kugira ngo none ni icuma naco biri mu gucika. Yandirimba imwe ivuga ngo
hariho iyindi si iyo simbabwira niyo mwijuru, nta bibi bibayo nta n'amarira, mu bwami bwa data ni heza. aho dufitanye isano nta marira, nta maganya, nta gupfusha, nta mfubyi, nta bapfakazi, nta bwicanyi, nta bantu babi, nta oya. ndashaka ngo mbanze ngukumbuze ijuru uritekereze, noneho nuzoza ubona ugiye uvuye muri uyu mubiri uzumenye iyo yagiye. ubu sinzi nimba hobo ntibishobose, ariko mvuze wenda bishobose. ubu marayika akaza ati matware mu ijuru, abashaka kuja mu ijuru kandi badapfuye hoboneka bake, hatagize upfa akavuga gusa ngo ndabatwara tawo tugaruke rero, mureke mbabwire rero, Imana ishime ko izitureba mu mutima, niba izitwita abanduki, niba ukunanza ntanga nagize ubwoba nza ndinya, ngira ibibazo nza nibaza nkavuga ngo ese n'uburyarya, ese dukunda mu ijuru, ese ndituwakunda, ese byagenze guta muntu ntiyagira umuntu upfa twama tuguruka nka kujya kwa Yesu nta muntu ngo abantu bavuga bati banza witonde tuzoba tugenda hirya y'ejo. Amen, haleluya. Nariko ngira ngo tubanze tugarama ibitekerezo, tuze tuvuga ibintu tubyumve tubyakire. Kenshi na kenshi hari yego gutandukana n'umuntu birababaje, ariko kandi tuze tubanza tugaruke, ese dufitanye isano n'ijuru ryike, ese twokwishimira kuja mu ijuru, ese turabikunda ntitubikunda, ese twobisengera twosaba Imana ngo tuje mu ijuru. Reka da, ariko turi mu gusenga ngo tuje muri Amerika kandi abantu barashize nabo. Ushize hari abantu babiri bari baguye mu mazi, Imana irabatabara barabakura bapfuye, abandi barapfuye. yandirimba imwe ariko ngiye kugaruka mbone kuja ku masano maka, ibyo ndirimba mvuga ngo makao ya milele, makao mazuri ya ajabu, tutafurahia, tutashangilia, kuishi milele na Bwana. Makao ya milele, makao mazuri ya ajabu, tutafurahia, tutashangilia, kuishi milele na Bwana. Murumva iyo ndirimbo burya ni nziza, muzi uburyo abantu baza bayiririmba batega amaboko bagatega gutya bakagenda gutya bakika gutya bakagira gutya, ariko umunsi wobwirwa ngo uje muri ayo makao ya milele umuntu akanga. Ese dukunda he? Dukunda isi? Dukunda ijuru? Ibyo biragoye kubyakira no kubyumva, ariko kandi abakristo kugira ngo duhumurike tureme, nibyo nageze ndekereza ndi wenda tumaze kubisingira tukabyuma makao yetu ya milele, makao mazuri. Nta buturo bwo mwisi bwiza buriho, ntabwo. None ubuga nibwo bwiza, ubu Ndagiro yagiyemo. Zankunda kubivuga mu muryango, narababwiye n'ababyeyi n'abana na madame, tiyagira umuntu uzoza maze kugenda ngo avuge ngo wagize ibyago. Yagize ibyago nagiye mu ijuru? Ibyago ko nagiye mu ijuru?
ngo humure ngo wagize ibyago ngo pastor Mudaheranwa agiye mu ijuru. Ko murumva iyo mvuga ariko oya tugaruremo tujega mu mwuka. Uriya wacu yaravuze ngo ibi ngo agiye kubikora muke ngo mu mwuka, ariko nibi byose gani mu mwuka nshuti yanjye. Nuko aho ni mu mwukaga tugaruke tuje mu mwuka, kuko umwukaga ni unagoye. Buriya iyo tuzanye ibintu tukabishira mu bwenge tibikunda tibyoshoboka. Ibi mayimvuga nibyo ukunda mu bwenge. Hari nuwovuga ati Mudaheranwa n'umushinyaguzi. Tubiganure mu mwuka. Bibiliya bangwa ivy'umwuka biza bimenya abanyamwuka. Sema amen. Mbabanya abanyamwuka ngo baza barondora ivy'abandi, ariko abandi ntiborondora ivy'abanyamwuka ntibikunda. Tayi n'indirimbo yo mu ijuru wobona biga kwa data mw'ijoro Taubabara, 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 kwa data mw'ijuru, taubabara, ona heze, uzataha, nihi wanyuse, uzatahayo, nihi wanyuse. Mbanze ngumvise ijuru nje kukubwira isano dufitanye n'ijuru ahariho kwa data mw'ijuru ndibiganyira tibazabarira tibazabasona. Tugiye gushaka amafaranga yo kuzatunga uyu muryango uzafasha ababana. Kubera iki baracyari mwisi, barasonza, barababara, bazarwara, barwaze. Nico gituma tugiye gushaka amafaranga kwa data mw'ijuru. Sema amen. Ibyo ndibiriyo tabana gifa. Mugumega mwegeranye ifaranga ni uko nico mbaye mpiga ntimugire ngo hareke. Abaporo baza bashaka ngo uvuge batange nkuwa sinzi umuntu umwe wigeze uvuga ngo yatanze ngo ariko ndiyamenye uburyo yatanze. Kurase yari yagufashe. Oye dutekereze neza. Tekereze neza twubaka ikintu n'abantu tugega kwereka bariya ngo ubwo bakurikiranye, ariko nanone bavuge bati hateranye abagabo. Niko kwisa fako amatugenda gutya nyina nuko no hari windirimbo ivuga ngo sinzi nagace ngo gupfa ngo kudafa ngo kwakuye gupfa. Kandi rimbi baho izivuga gute? Kudafa kwakuye gupfa tutakibabara kwirembo ubari kwirembo nikwaraje yesaraje kandageze kwirembo. Sama haleluya. Kudafa kwakuye gupfa ntahandi ni mw'ijuru. Sema amen. Kudafa kuzoba kwakuye kugira gute gupfa. Ngwicerekana vuga wa ngahe ivyerekana kuza kwe birihuta kuboneka agiye kutugabira kubaho kwiteka. Oh haleluya. Tugiye kugabirwa kubaho kwiteka. Ndagiro sema amina. Ila begenimea free pillar. Ndagiro yahawe kubaho kwiteka yarangije. Twiririre twebwe yarangije yahawe kudafa. Kudafa kwakuye gupfa byarangiye. Zere please byarangiye. Mwuka wararangiye bararangije ahabwa kudapfa gufatura gusigana. Amen. Nitwe tukugifite. Reka mbanye mvuga icyambere isano rya mbere ndabona gushiraho izindi ndirimo nabonye ni ndangiza faranga sinzo bari barise ngo ni gafaranga, ariko abana umuntu witwako none arazigira ngira zarashize. Nuko
isano rya mbere dufitanye n'ijuru, irya mbere ni iwacu. Mu ijuru ni iwacu, mu ijuru ni iwacu. Muri Amerika si iwacu, Burundi si iwacu, muri Kongo si iwacu. Mu buryo bugaragara bwo mu mwuka, mvuze mu buryo bwo mu mwuka, mu buryo bwo mu mwuka, mu ijuru ni iwacu. Mu buryo bwo mu mwuka, n'abarundi bazi Imana bari hano si iwabo, n'abanyarwanda bari mu Rwanda si iwabo. Mu buryo bwo mu mwuka twemezanye iryo jambo, mu ijuru ni iwacu. Mwanditsi yarabyanditse mu Baefeso. Reka tubasome mu Filipi. Soma 3:20 bice 3 n'umurongo wa 20. Mu ijuru ni iwacu bwite. Reka nongera wako, ni iwacu bwite. Soma 3:20 haravuga ngo naho twebweho bande. Hariho abantu bavuze nukuvuga ngo hariho gutandukanya. Naho twe hariho abandi batari bo, naho twebwe bande abakijijwe, twebwe abana b'Imana, twebwe dukurika inzira y'iki yo kuja mu ijuru. Naho twe iwacu ngahe komeza. naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Aho niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi. Uzahindura uyu mubiri. Ndagira umubiri wahinduwe, yahawe undi mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Haleluya, amen. Isano rya mbere gituma dukunda mu ijuru ni iwacu bwite, iwacu bwite kabisa. N'umundi nshake tugirirwe nabi si iwacu se, ariko uzi umuntu utari iwe, uzi amagorwa agira n'ibibazo agira, mapepo yose yo muri isi mugira ngo reka kuturwanya. Kandi biri abangu umwami w'ikirere ukunguku ga Imana ntitegetse mu bigaragara, Imana idutegetse mu buryo bwo mu mwuka. Ariko ubundi bibiri yaba umufalme wa anga, Satani niwe mwami w'isi. Zanumva bava ngo batereza haleluya wagane nimba ari birometero 100 ngahe haje wobwira umuntu ngo ave mwiyeneho ye haje azayigirayo nyine umuriro iyo twamutwitse gusa akigirayo ndatwegera, ariko ndahazaje. Ubwo iyo winjiye mu ndege nkazamagara uko timurabona kajya gatabo kamoye wa muto uzureba utuntu tumwe umuntu ari mu mwuka, ukazubona utuntu tware mu mutima ko turerekerayo gutya, ariko tugahagarara tugatinda winjira mu ndege ngeya, bukazabanza bukaza buzana akaboko buke bugasubira bukipanga buhabureba ku mutima. Aja hehe, haleluya ngo zitanu yewe ni huduma bandizi hungi huduma ngwira hunga haleluya zonyine, huduma bandu batariye ya baba we muza mapepo ya shetani. Ese ko birumvikana, iryo ni isano rya mbere. Nico gituma nzanishimira mu ijuru, ningera mu ijuru nzahabwa ubuyobozi ntawe nzabusaba, data azoba yarateguye akazazamba. Sema amen. Ka audience nzasaba umuntu, nta biro nzinjiramo, ntayo, ntaba depite bazabayo, ntaba ministre, ntaba chef d'état major, ntaba colonel, ntaba capitaine, ntabo, nta meya, nta gitifu haba. Mu ijuru hazoba hari w'Imana na Yesu Kristo, natwe twenyine. Sema amen. Kwa data mu ijuru. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Tiko bimeze. Ejo twamvuganye ndirimbo nayo yarambaribishije, na ngoja sana Bwana Yesu kama zamu angojavyo asubuhi, kwa dalili zake ninaona. Sema amen. Nina ngoja sana kurudi kwa Yesu, turamutegereje, twihanganye, tuko macho, tunamgoja. Naza mu gitondo, naza ni mugoroba, aje turyamye, aje tusinziriye, tunaenda kubera iki? Ko turaje iwacu.
Ndagiro yadutanze, yabaye intwari yadutanze, yagiye. Kandi ico nza nkundira kuva mwisi nuko umuntu atazabimenya. Nigeze kubwira Imana ngo ese ta kuntu umuntu yorunguruka ngo amenye situation uko ipanze ikirere ukuntu gipanze, ariko uwo banza gahwera yamara niko nza ntekereza kandi bakanshira muri serikei. Namara ngeze muri serikei abantu bipanze baje ubwo kama nisokamo maze nkareba abantu bari bitavye kasokomera neza ye bohunga ya tawe nobona nosanga kera bose bakijwe n'amaguru havuga bati biracitse none uyu muntu nibite nta mapepo uyu si umuntu uzutse kwa mavuga ngo nacari mwisanduka akonza ngatekereza iki amatsiko yaba Ndagiro aha yabona ibi bintu we ngo arunguruke eme nta muntu mubi wokoranirwa gutya ndibikunda gusiga amateka y'abagabo ngabo ba Yesu Kristo ari windirimba imwe ese natinze ndatangiye ariko icyo nzi neza nuko iby'Imana ishaka ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka aribyo tutaraja ku kindi gitero banza umenye niba ubuzima bwawe burangwa no gukora iby'Imana ishaka. Rick Warren yaranditse ngo Ebili amen yaranditse ngo uzureba ibyo wayukora ngo numara kubikora ngo wibaze ngo ese niki Imana yandemeye. Bundi Imana yaturemeye gusoza intego zayo bushake bw'Imana. Imana ndi yaturemeye gusoza ibyacu ni ibyanyuma ariko siko tubikora. Ari bintu saturima nuwambere Yesu nuwambere wambaye amahoro wagivuga ngo nuwa gatatu. Urebye mu buzima bwawe uzubona Imana ari iri imbere cyangwa 18 nyine mukuri tuvuganye ukuri tukareba uburyo tsadukorera Imana mwosanga Imana ari ya mbere. Ijambo ry'Imana muragira ngo riroroshe twaturima wa mbere bamugira uti none agira intebe ya ariko nigita n'uwa mbere sawa taravuga ijambo rya kabiri isano rya kabiri igandira imivuga ngo tuzimurwa vuba tuzimurwa vuba tugeri wacu aheza twubakiwe n'umukiza kumana yacu haramazu meza yubakanywe isuku tutara haleluya sema amina. Mbega inzu zazikoropwa buri munsi muzareke gukoropa inzu haba nubwo irimwe amakaro muzareke kuyikoropa icyumweru murebe amajari bazahaba. Haleluya mwisho tusubiremo inshuti yanjye tuzimurwa mwisi tugeriwa aheza tubakiwe n'umukiza kumana yacu haramazu meza yubakanywe isuku tutarabo niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahora niho iwacu buturo n'ubuturo bwiza tuzahora. Sama haleluya. Nicyo gituma twasomye ijambo ry'Imana
Yesu Kristo ngo abwira abigishwa arama ngo ninaenda kuandalia makao mahali nitakapokuwa nanyi mutakuwepo. Titurashika. Yesu yavuze ko tuzabana nawe, tituri kumwe, tugomba kugenda kubana nawe. Ni isezerano ntaco rihindura. Hari ibyo tutakagombye gusengera ngo tubisengere. Kenshi ndakunda kubibwira tuze dusenga Imana irebe uburyo twihanganisha mu ntambara. Ntituzosenga intambara ntizoshira n'ukuri. Zoshira gute shitani ariho kandi hano ariho iwabo. Intambara zishize amahoro akamaba yose. Nta muririmbyi ari kandi amahoro azatwariye se azaca intambara zishireho, duhumure dutegereje icyambakaza umwami Yesu, umwami Yesu gazo, umwami Yesu, umwami Yesu gazo, umwami Yesu gazo, tuzamureba tunyurwe. Tahandi sema haleluya. Ibintu bisasikanya amahoro ngo niyo azatwara isi. Amahoro niyo azatwara isi. Abantu nibashake bikakaze havuge ngo haraza bakomeye, nta bazazana amahoro kwisi. Uzozaza wese n'ugwa intambara. Ushaka amahoro akoresha intambara. Amahoro azaza Yesu Kristo aje abari yatwara isi. Mwami w'amahoro yashe amahoro nani ico guhe gusa. Naho utugume dufutaguze turindire nyine umuntu azuzapfumwe none undafesha undapfe hirya yejo. Ibyo byo nta mugume mu byitegure ndibyo bibera hagarara he. Nkomase mu ntambara byoshiriye ije iri mu kibuga cyayo yashise no. Kandi intambara niyo kutwica, niyo kwica abantu nta kindi. No irica imibu none iraja kwica imibu guteze ndame nitwe. Sano rya kabiri mwijuru niho amazina yacu ari. Ukunda amazina tubwira aya ba Obedi na ya ba Mudaheranwa na ba Fideli cyane ya ba Fideli yo ndagira ngo ntayo kabisa. Tuba Fideli ba Charles ba Alexi ngayo mazina ayo ngayo ndayi bayakuremo nda. Nigeze kugera kuri twane barambaza ngo se nitwande ti Mudaheranwa ntwaye ingabo ngwirindi ti nayo ngira ngo se sindabatizwa ndahubwo nzambatiza. Mwako murabaza ngo sindabatizwa nzambatiza none mwashaka giki tarya igifaransa gane nashizemo. Kare ba Fideli nageze mbumva babaga mu bacu barya nibo bageze bitwa ba Fideli. Nanje ga niryo mfite ngo ndi Fideli. Mwijuru niho handitsweho amazina yacu. Ndagiro, Abdias, aya mazina ndazwi. Aya Abdias si papa wari mwise. Ndagiro si so wari mwise. Ni ijuru ryari mwise. None ngiye gusoma Bibiliya gibamwe ibintu byose yarabipanze neza. Nicyo nikundira. Amazina yacu isano tugirana n'ijuru rukuruzi nuko amazina yacu kandi muzorebe kuri iyi si nta kintu na kimwe kidasaba izina. Nta kintu na kimwe kitazagisaba izina. Buri kintu cyose ni izina, l'identité. Iyo bavuga identité baba bashaka iki? Amazina. Niko bisobanura. Kuri abantu bari mazama baseka ngo amazina babi basena mama batwise ngo yanditse mu ijuru. Wagipfu yanditse mu ijuru ninde wayanditseho? Niryo twadukoreraho. Seryo. Hari wirindi zina tse dukorera data zaduha. Ni nayo mpamvu ube maso urebe neza. Hari ibiduhesha izina. Ndebye akazi wakoze kaguhesheje izina.
ubundi izina nyaryo uzurihabwa n'ibikorwa. Izina Imana iziduha riva mu mirimo. Yamavuga ngo nguha izina ngo risumba amazina yose. Jina langu liko kule mbinguni. Jina langu liko kule. Jina langu liko kule mbinguni. Yesu databuja nzamukorera ndacokora. W'inzungu n'urukunda mfite. Maze imirimo yo mwisaza mbanirirange. Hamagara ngeze mw'ijuru. Ugazoza hamagara. Amazina yawe hose mu gitabo cy'ubugingo. Siko zumva izina ryanjye. Haleluya! Bwana asifiwe! Sema tena amina. Oh, haleluya. Ugazoza. Yesu databuja nzamukorera ndacyo. W'inzungu n'urukunda mfite. Maze imirimo yo mwisaza mbanirirange. Hamagara ngeze mw'ijuru. Ugazoza hamagara. Amazina yawe yose mu gitabo cy'ubugingo. Uriya nta musirikare uzuhemba atari mu gitabo. Nimbabaza babyita amnoro matriki pa. Iyo abuze kuri matriki ntashobora guhemba, ntabahari. Tuzahembwa twadusoma mu bitabo. Imana iduhemba. Izaduhemba. Izaduhemba. Ituyangana tukuri izaduhemba. 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 Izaduhemba iyo Mana izaduhemba. Itukora neza izaduhemba. Ituyangana tukuri izaduhemba. Sema haleluya. Imani yangu icyubahiro dukorera umwami uzaduhemba. Imani izaduhemba. Zaduhemba. Nicyo gituma tudacogora. Nicyo gituma tutadanirwa. Nicyo gituma tudasubira inyuma. Ko turasiganwa. Nta gusubira inyuma. Sema amen. Izaduhemba Imana.